मु सुषमा पाणिग्राही जुजुबरा ब्लॉक संबलपुर पिला माने वर्तमान तुम माने कोरोना महामारी जुगु पाठ पढ़ापी विद्यालय को जाऊना फल तुम मानकर पाठ पढ़ारे व्याघात सृष्टि होची। लॉकडाउन समय रे घरे रही किपरि सहजरे तुम माने ओडिया शिक्षा लाभ करि परिबो सेति पई मु ओडिया विद्यालय खोलिछि। एणु आस तुम मानक मोर ओडिया विद्यालय कार्यक्रम स्वागत करुछि। पिला माने आज आमे सुन टोपी गिना बाड़ी को नहीं गीत माध्यम रे ओडिया वर्णमालार स्वर वर्ण लेखिबा प्रणाली शिखिबा। अच्छा पिला माने देखो ए सुन टोपी गिना बाड़ी को नहीं मु केमिति अक्षर शिक्षा देउछि। पिला माने देखो ए सुन टोपी गिना बाड़ी को नहीं मु केमिति अ अक्षर प्रथमे शिक्षा देउछि। प्रथमे गढ़िबा अ अक्षर दुईटी टोपी को एकाठी कर। देख अ अक्षर पाई मु दुईटी टोपी को एकाठी कली। टोपी तले गिना जोड़िबा नहीं गिना पाखे देबा बाड़ी धरे। देख टोपी तले मु गोटे गिना जोड़िली गिना पाखे गोटे बाड़ी धरेली। देख होई गला ओरे पिले दुई बाड़ी देले आटी भले एथरे जदी हमें आउ गोटे बाड़ी देबा याको हमें आ बोली पढ़िबा। वर्तमान हमें स्वर वर्णर सुन टोपी गिना बाड़ी माध्यम रे अ आउ आ अक्षरटी शिखिले। वर्तमान हमें हर्षई आउ दीर्घई अक्षर को शिखिबा। एथर गढ़िबा हर्षई आमे दुईटी सुन को लगाओ कामे। देख मु दुईटी सुन को किपरि कामे लगाउची गोटे सुन देली पुणी आ गोटे सुन देली। दुईटी सुनर ऊपरे टोपी तले देबा एक बाड़ी को छाटी। ए दुईटी सुनर ऊपरे गोटे टोपी देली आ तले गोटे बाड़ी छाटी देली। हर्षई लेखिबा होइला शेष। पिला माने देखो मोर हर्षई लेखिबा काम शेष हो गला। दीर्घई लेखिबा आसरे आस। हर्षई उपरे पूरा को देबा। देखो एई हर्षई उपरे आमे जदी एमिति गोटे पूरा देई देबा बुझी पारलो दीर्घई लेखिबा सहज हेबो। हर्षई उपरे पूरा को देबो। वर्तमान एई हर्षई मु पुनर्बार लेखुची। देखो हर्षई पुनर्बार लेखिला परे इति गोटे आमे पूरा देखि जदी बाड़ी के छाटी देबा तापर दीर्घई लेखिबा हमर सहज होई जिबा। वर्तमान हमर हर्षई आ दीर्घई परे वर्तमान एई सुन टोपी गिना बाड़ी को नहीं आमे पुणी हर्षऊ आ दीर्घऊ शिक्षा लाभ करिबा। अच्छा एई हर्षऊ शिखवा पई प्रथमे हम कोन करबा। देखो मु मोर गीत पढुची। प्रथमे छोटिया बाड़ी टाणिबा। हर्षऊ लेखिबा पई प्रथमे आमे गोटे छोटिया बाड़ी टाणिली। बाड़ी तले एक गिना जोड़िबा। देख गोटे गिना जोड़िली गिना को लगाई थोइबा टोपी। देख गोटे टोपी थोइली तापा घरे देबा बाड़ी को छाटी। देख तापा गोटे बाड़ी को मु छाटी देली। होई गला बे हर्षऊ आम पूरा देले शेष दीर्घऊ काम। देख आमर हर्षऊ काम सरी गला। जदि आमे एई हर्षऊ उपरे गोटे पूरा दे देबा ताहले हमर दीर्घ काम लेखिबा सहज होई जिबा। वर्तमान आमे हर्षऊ आ दीर्घऊ लेखिबा काम भी सारले। एई हमर सुन टोपी आ गिना बाड़ी माध्यम रे वर्तमान आमे हर्षऊ आ दीर्घऊ मध्य शिखि पारिली। वर्तमान आमे स्वर वर्णर एई गोटे हमर रु अक्षर अछि जेमती आमे ए पर्यंत शिखिले अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ। वर्तमान आमे रु अक्षर शिखिबा। देख रु अक्षर केमती शिखिबी शिखेबी तुम मानकू सुन टोपी आउ गिना आउ बाड़ी माध्यम रे मु तुमको फेर रु अक्षर मध्य शिक्षा देउछि। देख ध्यान दियो पिला माने रु लेखिबा को
ଶୂନ ନେବା। କ'ଣ କରିବା? ରୁ ଲେଖିବାକୁ ଶୂନ ନେବା। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୂନ ନେଲି। ଏଇ ଶୂନ ଉପରେ ଟୋପିକୁ ଦେବା। ଶୂନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟୋପି ଦେଲି। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଟୋପିର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ା। ଏଇ ଟୋପି ଉପରେ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ା ଦେଲି। ରୁ ଅକ୍ଷରଟି ହୋଇଲା ଗଢ଼ା। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଶୂନ ଲେଖିବା, ରୁ ଲେଖିବାକୁ ଶୂନ ନେବା। ଶୂନ ଉପରେ ଟୋପିକୁ ଦେବା। ଟୋପିର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ା। ରୁ ଅକ୍ଷରଟି ହୋଇଲା ଗଢ଼ା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଶୂନ, ଟୋପି, ଗିନା ଆଉ ବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ରୁ ଅକ୍ଷରର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶିଖ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ତ ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିଖି ସାରିଲେ। ଶୂନ, ଟୋପି ଆଉ ଗିନା ବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅକ୍ଷରକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଶୂନ, ଟୋପି, ଗିନା ବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା? ନା, ତିନୋଟି ବାଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି। ଦେଖିଲ, ମୁଁ ତିନୋଟି ବାଡ଼ିକି କୋଉ ଭଳିଆ ସଜାଇକି ରଖିଲି? ତିନୋଟି ବାଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖ। ଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖରେ ଦେଖ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏ ପାଖେ ଯିବା, ବାଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼। ଏ ପାଖେ ଗିନା, ବାଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଏ ଅକ୍ଷର ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା, ଏଇ ଏ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟିଏ ଗିନା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ପାଖେ ଗିନା, ବାଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼, ଲେଖି ହୋଇଯିବ ଐ ଅକ୍ଷର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଏ ସରିଲା। ଏ ସରିଲା ପରେ ଐ ପାଖରେ ଆମେ ଗିନା ଆଉ ବାଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଦେଖ, ଏଇ ଗିନା ଆଉ ଏଇ ବାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମର ଐ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ସହଜ ହୋଇଗଲା। 3 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାବିଣ ଲେଖ, ତା ତଳେ ଗିନାକୁ ଯୋଡ଼ିଣ ଦେଖ। ଓ ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ କହି ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲେ ପଢ଼ିବ ବହି। ଦେଖ, 3 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାବିଣ ଲେଖ। ଦେଖ, ମୁଁ 3 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାବିକି ଲେଖିଲି। ତା ତଳେ ଗିନାକୁ ଯୋଡ଼ିଣ ଦେଖ। ଦେଖ, ଏଇ 3 ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଗୋଟେ ଗିନା ଯୋଡ଼ିଲି। ଓ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ପଢ଼ିବା? ଓ ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ କହି ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲେ ପଢ଼ିବ ବହି। ଓ ପାଖେ ଯିବା ଗିନା ବାଡ଼ିକୁ। ଏଇ ଓ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗିନା ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଦେଲେ। ଓ ବୋଲି, ଔ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିବାଟା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଔ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଅକ୍ଷର ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପଢ଼ିବା ବାବୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଶୂନ, ଟୋପି, ଗିନା ବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ଯାଏଁ ଆମର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କେତେ କରିପାରିବା। ସୁନ୍ଦର ଶୂନ, ଟୋପି, ଗିନା ବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖାଇଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତଟି ଗାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୀତଟି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ନେବା ଶୂନ, ଟୋପି, ଗିନା ବାଡ଼ି, ଅକ୍ଷର ଗଢ଼ିବା ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି। ବିଦ୍ୟା ଅରଜିବା ଖୁସି ଅନ୍ତରେ, ନିରକ୍ଷର ରହିବେନି ଆମ ଦେଶରେ। ପ୍ରଥମେ ଗଢ଼ିବା ଅକ୍ଷର, ଦୁଇଟି ଟୋପିକୁ ଏକାଠି କର। ଟୋପି ତଳେ ଗିନା ଯୋଡ଼ିବା ନେଇ,
গিনা পাখে দেবা বাড়ি ধরে দেখ হই গলা অরে পিলে দুই বাড়ি দেলে আটি ভলে এথর গঢ়িবা হর্ষই ଆମେ দুইটি ସୁନକୁ ଲଗାଅ କାମେ ଦୁଇଟି ସୁନର ଉପରେ ଟୋପି ତଳେ ଦେବା ଏକ ବାଡ଼ିକୁ ଛାଟି হর্ষই লেখিবা হইলা শেষ দীর্ঘই লেখিবা আসরে আস হর্ষই উপরে পুরাকু দেব দীর্ঘই লেখিবা সহজ হেব প্রথমে ছোটিয়া বাড়ি টাଣିব বাড়ি তলে এক গিনা ଯୋଡ଼ିବା ଗିନାକୁ ଲଗାଇ ଥୋଇବା ଟୋପି ତା ପାଖରେ ଦେବା ବାଡ଼ିକୁ ଛାଟି ହୋଇଗଲା ଏବେ ହର୍ଷ ଆମ ପୁଡ଼ା ଦେଲେ ଶେଷ ଦୀର୍ଘ କାମ ରୁ ଲେଖିବାକୁ ଶୂନ ନେବା ଶୂନ ଉପରେ ଟୋପିକୁ ଦେବା ଟୋପିର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ା ରୁ ଅକ୍ଷରଟି ହୋଇଲା ଗଢ଼ା ତିନୋଟି ବାଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖ ଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖରେ ଦେଖ ଏ ପାଖେ ଗିନା ବାଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ ଲେଖି ହୋଇଯିବ ଅକ୍ଷର ତିନି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାବିଣ ଲେଖ ତା ତଳେ ଗିନାକୁ ଯୋଡ଼ିନ ଦେଖ ଓ ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ କହି ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲେ ପଢ଼ିବ ବହି ଓ ପାଖେ ଦେବା ଗିନା ବାଡ଼ିକୁ ଆଉ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଅକ୍ଷର ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପଢ଼ିବା ବାବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପଢ଼ିବା ବାବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିବା। ଏହି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏହି ଏସ୍ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେମାନେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।